Ket iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. Pagbiyagan mo ti lualaw. Lito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Nabasa mo ti surat ngayon bati ni Doming para kan kalakay. Wen, as usual, siyak mananti o ay si chairman tamakalawas mo ti seminar ng inatindaran na. Ay kat ano tanabaliktad mo ti sitwasyon niyo. Ni Domingan ti chairman, si kamot itan ti kagawad. Iso asikan ati maorderan wano maibaon. Ay, magreklamo klatamot no kayat ko Agasam ta ba ununak kita katugangan yan? Ay, dipindi lang na ano ko. Ay, igab na Saan ka mo ta basta-basta agreklamo? Well, si kagad dimot bakit? Mukmut dayta. Oo, kasla jakmut madlaw. Saan mula nga maibaga nga madlaw kumut kat nga sakit tinakam mo no kwa. Anya? Amok Tap mula dayta. Awan mo't sakit tinakam ko kita kasla nadimut itan. Mawat ko ti pagbaliwan dagiti sitwasyon. Alawanan. Kaslawan imbaga ako. Talaga kasla ti biyag. Mabaliktad ti lubong, kunada. Kasmet la ti pili, ngagpuspusipos na ita. Nasaya at no kastalakay. Suportara mo't di manugang ta. Wunmet. Awang gayam, agrunda ka may kadagiti barangay tanod inton rabe Siyak ti committee chairman iti peace and order. Iso anas ken nabayabaya kida. Katuan ngamne kita ang mga nadadamot itan ti pan nakakumikumota na rabi pa yan ti adada pa nagjutem. Ita lang dayta at arugrugi. Ken adda ngamin paliiwan mi amaatap nga agmamanok. Adaman ti maod nga agmamanukain. Nabayag mo ngawan na ipadamag anatakawan iti manok. San ko maibagan wag mamanok at taga nagbugusutan. Yan takaw iti baod ni Pari Carding. Isu at tumulong akpay lang agtanod. Imbag ta simang patkan, Dom. Una, makalawas lang mo ti seminar mi. Kumusta ti barangay? Awan matisan anasaya at anapaspasamak. Malaksid la kadagiti agmamanok Adda man nagtakawan iti manok. Adda, ngam naripot dan. Amumatan ni tatang. Isu mismo tinangida ulo kadagiti tanod ang nagrunda. Isu natiliw da adagos dagiti agmamanok. Isulat ti dutukak nga guway si. Ta isumot ti talaga amatalag karagiti api nakagawan. Kan anyalat kunanan no saan nga isu ti dutukam. Ang dalakit ni masauna amok mo ti ugali ni tatangan. Arsagid. Arsagid? Wan mo, naglaka amasasair. Kan naglaka ngagpaspasugnod. Uray si kamot. Anya? Saan kit den? Di mo dilawan ni tatang, tawan mo't nagdumaan nyo iti ugali no dadduma. Naibawing man kanya ako. Oo, di kagrasunan, Dom. Nakagrubatan tani, ang mga nururayan na ko ni nanang, ing kami aglualo ijinatayan. Isunsamot ngamin ti leader yaw. Wan. Sige, taktakan nakman ako nakon. Nakagrubatan. Nagsapa manan ni Rosa apim manaw. Napuyatan lang arudan iti rabi Anaggapo iti natayan anapanda naglualuan. Ati nakpayan na barangay chairman iti kaado ti pakakumikuman da ken katugangak asufeng. Sapay ibaga ng arsagidak kat isumat arsagid.
Nang runa, no, may papan ka na iti dadakkel nan ti pagsasaritaan. Sa bagay, kastala siguro tiag may sang anak, alungdungon launay lang iti naganak. Ay, anya matindi kastoy. Awan man nga tanti matrabahwak. Sapay kunak ang mapanak pa ini barangay holo. Tamang ano, naladaw man ang ti barangay sekretary asumurag. At nagpakada man ang tay officer of the day akagawan. Ay, awan salat ti pagbaliwan ti amin. Bala daw a secretary. Absent nga officer of the day. Ay, awan mo lalo maitan. Hindi ni katugangak pala ti chairman. Ay na. Ore madamdaman to na mapanak iti barangay hall. Adamanin na tayo kabaranggayan, lakay. Wen. Gagangayin nga damatay Nang runa ka, bakit mo tinday dyan? Nay, sana ga po bakit dyan na tayo ka. Kaslaawan na nyaman na mutan. Ate kayat ko asawen. Dagiti na nga nakas kada tao ti rumbeng umuno na. San kat adagiti ubing pailaan. Ay, unmat kit di Anya, mapangkay man naglalon. Anya pa ngay. Kasla nagbalin mo nga obligasyon mi ababay ti mapanagulwalo no damatay. Mayat dayta. Iso na lang tagreklamon di asawa ni kakais ka, gapot pa nakiluluwalo na. Di mo't lang kami nagpabosoy ni kakais ka leader. Tas yakla ko man ti sumublat. Taure agabsent mo't sagpaminsan. Iti daya ka bakit na? Di pa lagretiro nga main. Kubo lang din. Ay sos, papagretirom ayaday jay. Aging kat makapagnapay. Ibaga na isulat ta ti leader may. Malapabos uyan nyo lata. Ngam no day tati kanayo na pagrekyaran dakin kakaaryong ay. Sabali na saritaan day ta. Ewan Taday, agkaraa pa damot talaga. Ngam saan tayo mo't amabalin apakibyangan lata ida. Nusan da nga ikamang ti problema da. Ngam no makaisturbo da. San amabalin abaybayan latay dan. Kasaok tuman ni kakaaryong. Ang kape kayo pa, padak ababakal ta naglualaw. Makapabisin sa amati sa asao kunayon sa. Dagituyan kang kanan. Mangala kayon itibingay yaw. Wana na iska. Ngambayan nyo tada kaming dagi waras. Agtugaw kayo lata ditan, tayawat miti para kada kayo. Ay, alaman ka, Rosa. Ay, nasakit, isikat ko kag. Inton maminsan, isapsapayo ti umay kakadwa. Naglaladaw kayo mag. Ay, kakais ka. Di ka unay agis istriktaw. Ama ka dawan tuntimayat akadwa tayo aglualaw. Nalabas ka mo ta leader no na duma, kakais ka. Istrikto ka unay. Nga bala. Saanin aday tati pagdidiskusyonan tayo, O sige, agiwaras kayong kadagiti merienda, tag merienda tayo kit din.
Ay, narabyan ka man na si Mang Pag. Dahil tala luwalo, ti pagpuy-puyatam. Kita man da kita matam. Kakaslamata ti 2 taon. Tarumrumwardan, kapoy iti kapupuyat mo. Ay, na. Uray para mo't iti pada at tao ter aramidag. Para kan apo jaw. Adula amin. Anyat maganap mo nga dita. Ay, anyarod nga tinsangpat mo. At damakan. Awan na. Anya kumangay. Apay, awan bayan mo ama pa nagluwalwalaw. Ay, awan. Apay kumangagpabayad kami. Saan ala ko tilwalo may aryaw? Agbain ka mat amang ibagay ti kasta Panog aso nga ro tater aramid din yaw. Agsingir kayo matatap no at dabayad ti pambanog yaw magmag na taul-taulan ti aso kas kadagpuypuyat dita. Ay, anyat reklamom aya. Kat saan mat asikat ti mapambandaw. Si kakit din ti makadado nga reklamaw. kasano saan ka mata na maibalay lukas na nga damatay. Sumardang ka manasumanaaw. Nay, kasla maulaw akaw. Ay, iso kay tanti magmagakin ka. Bay tanti malalam. Inton kwan, si kanti sumarno ang mailualwan. Apay ngay. Day. Apayan iska, apayan. Di nakon kasi. Iska! Anyat ko amon! Iska! Awan pa'y mat ni inais ka alider tayo nga aglualo, nanang. Itaman pa yan aladaw. Wen nga rod anyat oras ay. Apa yan? Anyat napasamak kad kakais ka. No da tao ti maladaw, nagadua sa una. Hala, urayan tayo latan. Gagangay, tabumakitan. Noon matkit di Kagalugaran! Nay, Tulungan ka diya! sino da jay? Nimot kakaaryong da jay? Unyag paisaw, apay nga ta. Di apay kakaaryong. Awanan ni Iska. Pinanawak, tagpaaraya ka. Arayatan da ka riya, arayatan da ka. Apay na ya kakaaryong? Apay ni kakaiska? Naudatal nga rod ni Iska. Umayo'y kararagan. Umay ka nga. Ala, nagtarayan. Ay, arayatan tayo ni inais ka. Ay kakadwa, ay sana bali ama itantan tilualo tayo dito yung nakamasayag dito. Arayatan tayo, pay di kakaiska. Awanan ni inais ka. Di pa'y naitabtabon jay luwan-luwan may. Nataymutan. Nabalo nga rodan ni Ama Aryaw. Wan nga rod. Kasla mapabasol matlaang ni Ama Aryong. Tagrikrikyar da idinatalimu daw. Di kasano? Saan kayo na naglualaw? Di ayan tinatay. Pinanawan yung samay. Wan ata nagpapaarayat nga rod ni Ama Aryong. Kunana ama pan maikararagan. Naglas word matan. Nakasauyo pa yung round. Wan. Agluwalo kan, supeng. Kunanakin ni nanang. Ay na. Yan. Lualo lat nga raw, di pampanunutan na. Aging ti mauri nga angas na. Talaga akas ta ti bagbagamin. Isuan ni nanang itan ti leader me. Iso tinang sumlat ka ni inais ka. Bun tajay maudi abalikas na ti makagapo. Kasla pinusgan na ni nanang itikas jay nga imbagana. Nala, sapay ko mata sumaklang sa dilangit ti kararuan ni inais ka. Dayta ti ilulualo me, dom. Ay, nais kang asawa kaya. Nagsaor ka. Nagtulag ta. Sakti umuna nga agornos ti saka na. Nga maapay nga inun na anak matitan na. Ama Aryaw, makipaglading ita kiti napagtanggan ni inais ka.
Kaya mo nag-Chairman Dumeng. Awatem na ti abuloy, ana or karagiti kabarangayan. Ay, agyaman nak, Chairman Domeng. Ay, nasakit tinakam ko. Apay ati pay asawak, anak kasing-singpet, ti imo na anatay. Ismo pa'y ti leader dagiti aglulwalo. Apay nga isumat itan ti ilwalwan. Nagadumat ti mabalin nga una amatay dita. Siguro nga oras na matayin. Nagadumat tinagalas ti aramid ni dita. Ipalagay ka na yun na makirikyar na tinatay. Hindi kag sabi ti kastama. Di pa'y lakat ni Candido ko matinaustal taaga-agab na jay. Ama, madita nga bagbagayo. Ay, dinaklapdan nga sa Chairman. Ay, iskasawa kaya. No, si bibiyag ka kuma. Kadwaan ka na papan mangilwalo ka dagiti matay no bigat. Ngem, kasano nga, kat si kamat tan tinaunat aya. Sige, idong aw nyo lata. Narigat no, mudan nyo na tarik na yaw. Nya kamat tan Dumeng. Ama. Saan ka mawawatan? Anawaan na kita'y sumanauak, ita. Idong aw mo lata ko namanayin. Akwa. Kastoy nga men. Di mo pa emat kami amo tirig na timabalo kay. Ha? Bayan naklangag sa usaw. Mabalain, Chairman. Anya? Ni ama aryong itan ti leader dagiti lumulwalaw dito yung nagbugsutan. Wendom, inagawan na ni Nanang. Ison ti simukat iti dadi ina iska nga asawa na ano kasta. Wen, Kat no kontraan na idi ni ina iska. Isumurla ang tinang istorya. Imbagbaga na ka na nga awan magangganab yaw. Tawan mo tangdan yaw. Kung kunana. bay amlatan, Kun, kwa. Ay, Apay nga agisam ka. ay, awan. Makaisamak lang amin. Talakay mo ti leader yung agluhalaw. Tapno ang mom, dom. Pasig alalakayan di kakadwami itang aglualo. Ha? Apay nga. Ayan na kita ibabakit akakadwayan. Nag-retire dan, Anya? Kasla awan mo dahil retire no luwalo ti pagsasaritaan. Force retirement tinapasamak no empleyada ko maiti kumpanya tagi di babakit. Napilitan dan nagre-retire tamasurunda kan ama aryong. Anya? Mangibabain kun kunangarot tagi ti babakit. Apaya mangibabain. Ay basta mangibabain ka no. Isu nga ita, taawanan ti babakit, nangiguyo dan iti pada na alalakay kadwana. Ha? O di kasanaw. Lalakay itan ti lumulwalaw. Ay kapilitan Tamasadot kami matan kan nanang asumurot. Uray kat napigpig sa ti lualo da. Anya, matan ti rimso a problema ragati babakay. Luwalaw. Agprotestada ka now. Nagbalinmat nga may apagkwartaan ni Aryong ti sinublat na atakam dadi kakaiska abakit na. Laita nga ron. Manipod nag-walk out kano nagiti babakay. Agsingiran niya ama aryong itibayad kano ti luwalo da. Madidaytan. Si katimang kita iti data ta si kamot ti Chairman Dumeng. Umayak man, Chairman Dumeng. Day, gustay. Di ka sumampitaw iti bagak ken Chairman Dumeng.
Lagi pam akagawad kalaeng itan. Anya. Ama, anya ti problema yaw. Ay, mangalaak man iti sertifikasyon para iti grupo may. Ikanda kami iti permit tapno awan ag question no agsingir kami iti bayad ti luwalo may. Anya? Awan day taryong. Nangalami ti laing mo ngagpapirmit ngagwalo. Nika, Awan kasta permit, ama. anya nga awan. Naglaing ka launa yan, Aryong. San aniguso de talwalo? Agad kan! Awit! Kasta tinapanunot mi kanduming. Isobliyo ti grupo yung aglualaw. Adda na tay, di kaparyaan. Katimbay da yung barangay hall. Nakasarita may tinagminatay. Taimbay da dito'y balay. Aya, Uy, da kami kanuti kayat da ama panaglualaw. nasayaat. Umay kamin tumati dya, intun mapan kayo aglualaw. Makilualo kayo, mate. Wen, ultimon da yung Aryong no makadanon ija yung aglualaw. Apay nga da kayo dito isopay. Rosa. Ay, kaka, da kami ti inayaban tinagminatay nga aglualaw. Eket da kayo, apay nga da kayo mat dito. Ay, teritoryo mi matlaang dito'y barangay kaparyaan. Na, Ay, ama. Agamit kayo! Tagbayadan ka na kami, tinagminatay. ay kasta. Ah. Ay talagang agpagpabayad kayo nga aglualaw. Wine! Paidam dagi di asawa yaw. Di da kami matikanan iti daw-dawatan mi a sertifikasyon. Ay nga muray. Tadumot lat na timbayat nga agbayad. Kasta kayan. Umay kayon, Sarhinto. Dagita Nakita lalakay, Ay. ibagbagamay. Adda pulis. Uway, Ay niya ti kayat asawan da ito'y gusteng. Ultimatum yun, ama Aryong. Awan di... Anya di tagtagainap ko. Mabayadan alwalaw.